Okay, zanima me tudi to. Jaz sem pred kratkim bral sem o Japoncu. Japoncu. Ne vem, če veš, ampak na Japonskem obstaja mašina, ki se imenuje Gearbox. In ta Gearbox v bistvu prikazuje hologram, ki tudi interakta s tabo. Ni preveč drag, I think it's about €1,000. Ja, tako. In en Japonec je šel celo tako daleč, da je vzel hologram od Miku in se poročil z njim. Poročil v navednicah, ker mislim, da ni zares zakonska poroka, ampak je naredil ceremonijo, ki je mislim, da stala $15,000. Mislim, da večina njegovih prijateljev pa staršev ni hotelo priti. Zato je kar dobil neke random ljudi iz ulice in tako naprej, ki so pač naredili potem sceno. A niso se pred kratkim divorcal od Miku celo? Ne. On še ima Instagram account, kjer objavlja svoje življenje. Katore dobi polovico njegovega premoženja. To sem videla večkrat take videe. Videla sem tudi The Future Japan, tisto, ko so naredili holigrafski anime character, ko se lahko preko telefona s tabo pogovarja, pa vse tudi, ko si izven doma. To je tudi HoloLens, ko se pogovarjaš, pa te pozdravi, ko priješ domov. It's sweet, but kinda creepy. To je basically pač next level tizga, ko se je zgodilo, kaj že pred 10 ali več leti nazaj. Ko se je tudi na Japonskem pač nekdo poročil z 2D. Pa če se stalno z svojim 2DS-om poročijo tam. I mean, it's just getting more sophisticated. It's just getting more sophisticated. Njegov razlog je bil, da v službi je bil pač precej buljan, je skoraj končal delo in potem je nekako ta waifu ga rešila, ga je spet bringala up. Moje vprašanje je v bistvu še, kaj če bi nek človek našel teho v Ashy Wolfi kot v digitalni personi in se želel poročiti, mislim, koliko si navezana na ta virtualno persono, če bi nekdo šel next step in postal, I would be creeped out a little bit, ker jaz sem full navezana. Ta persona je basically me. Based on my emotions in vse, sem pač za malo bolj bubbly. Sicer edina razlika je, Majosi je single, jaz in real life nisem single. To je edina razlika. Ampak, če bi dobra ideja, da bi naredil, to sem tudi razmišljala, bi moče kaj takega naredila hologram, ampak zdaj pa tako, če bi nekdo bi res tako obseden, da bi to naredil, če bi to videla, I would be creeped out, I'd be like, what? Ker bolj kot bo postal tvoj brand popularen, boš mogla razumeti, da there is a portion of people who see these characters as more than just 2D characters. Smo že rekli Rule 34, ne? Rule 34. Mislim, da ne bi, če hočeš risati not safe for work art od mojega lika, kako kupovati, I don't care, do that, your fantasy, whatever, vse, ampak don't marry it. I'll be creeped out if you do. To je next level. I come in tak divorce. I'm not allowing you because it's me. Tango je v Sloveniji sploh mogoče poročiti. Kako bi se divorcala, bi pol njegovega stasa smart. Bi bilo pa blazno fascinantno, če bi imeli pač v prihodnosti neko pravno osebnost. Se bo, AI bo se sam. Those are extreme weeps, ko so res disconnected iz reality. It's real world. Ampak to je, na Japonskem je ta pojav, ne? Prevladuje. Ampak je zelo zanimivo, da on večinoma objavlja v japonščini, to objavlja naredil pa v angleščini. Vsi razumejo. Of course, spread the love, ne? Across the globe. Mislim, da objava je šla something like, danes sva se poročila, oziroma poročil sem se z Miku, ki živi v moji hiši. To je lepo, to pove. Podpirajte najin skupen life, whatever, I would treat her well. Edini, a little bit complain, mom, če se poročil z Miku. Why did you choose a chibi plushie of her in ne body pillow, ko ga imaš ali pa cut out od nje? Skaj small chibi. Lažje prenašati smrt kukije. Na ceremoniji je imel dejansko mini chibi plushie. V seveda poročni obleki in vse. Sem videla, sem tak, why that one? Zakaj nisi vse cut out, pa vse body pillow, ko je neki tvoje velikosti? Hey, don't body shame her. Mislim, bolj logično mi je, če že hočeš se weird, lik poročiti, bit weird, but vsaj ne bi originalne persone imel, ne pa neko chibi one, da nekdo dizajnal posebej, moče kaký fan salon naredil. Največ protiargumentov, ki sem jih bral proti temu, je bilo
Oh, she's 16. Oh, that's what your gripe is about. She's 15. She's 16. 15 je officially stara. Miku? Ja. Mislim, v Sloveniji drugače lahko oseba, ki je 15 let kratkim. sklene zakonsko zvezo drugače. I knew you would go there. Mislim, da zdaj je imela, par mesecev nazaj, imela officially 15 rojstnan in so imeli koncert, ker pač Miku ima svoj koncert. Ja, večkrat, ja. A ja, zdaj prav 15 let odkar Ja, officially 15 years old. Ash, ona se stara. Vsaki 20 let, za eno leto. Izdelave programa. Ja, ampak mislim, da njena persona je stara 16 let. Kot oseba. Ja, sej, kot koncepcija. Kot koncepcija. A different kind of conception, but you know, it's a So pa njeni conception. koncerti ful kreativni. So 3D koncerti, ko imaš actual lik 3D, ki se premika po stageu. That's actually creative and Ful smart. Ja, cool sej, je to. ampak se kdaj je bilo to prvič? To je že ful. Ej, že 2010, Ja, vem, da je šlo Ful ful dolgo. viral Jaz sem takrat. ful sanjal, da bi šel enkrat. Ja. Tudi mislim, da ta virtual Miku je po mojem bila tisti first step to VTubing in vse. Ja, se bo. To je bilo tisto, kar prvi začetek bil, pol pa so začeli drugače vse. Imagine, da bi imel virtual, da bi imel na tak način AI iz Oshinoko. Se še bo nagovoril, Nekdo- sicer bo. Se bo zih. Nekdo je ziher. naredil Ja. VTuber model of Eye z Oshinoko, sem gledala, it's amazing, looks so cute. Zgleda amazing. Tudi njen dead face z Vidblood so naredili. Ampak so naredili, videla sem celi trailer. Tisti face. It is.